Alo, O, je li 12.440? da. Jeste vidjeli oglas da prodajete kuću? Molim? Jeste li dali oglas u novine da prodajete kuću? Jesmo. Je li ima li krov? Nema. A ima li guzicu kazi? Ima. Pa to je važno. Ja. Alo, Pričaj. htio sam da vas pitam, prodajete li kuću? Ja. Pa ja vas pitam, A koji si ti smrad? Ja, E? nisam ja smrad, ja sam čovjek. Ti si čovjek, ne bih rekao. Ja sam čovjek, zarez pet. Ti si neki manijak izgleda. Ja nisam manijak, No, što? nego si ti manijakuša. A je. Aj, nemoj pričati, Ja molim. pošteni građanin zovem za oglas Ti pošteni, jel? za kuću, a vi mene tako, jel? Jel? Pa imam jednu kuću za tebe, taman, znaš kako, A gdje se savršeno ti odgovara. A gdje se nalazi? Gdje se nalazi, jel? E, Pa blizu tu, nije daleko, znaš, ali savršeno bi ti odgovaralo. Baš za takve je to, znaš. a znaš što mislim? Da bi trebalo ti jednu kuću tako da imaš. Halo? Halo? Alo, Halo? nabijem te naku da si čuo majmune jedan, marš! Pogriješili ste broj, ja tražim kuću, budalo. Halo? Jebe ti sestru u pičku, Da vas pitam nešto. nabijem te naku da A si prodajete li sebe, vi marš! kuću? Hoćete mi reći? Prodajem, dođi da ti izjebem usta, dođi. A druže, vi nemate slušalicu? Dođete Vi da ti pričate usta iz mozga. izjebem pička ti materina raspala, marš! Vi ste nevaspitani? Marš!